higugmaon nga punong barangay sa barangay Talolora sa persona ni punong barangay Ariel Servito ng pabalisan man sa aton sa iyo nga punong barangay sa barangay Aquino sa persona ni punong barangay Susan Hopo. Yes, this is Barangay Talolora, Fiesta 2025, Palapag, Northern Samar, Waray TV, Live.
Salamat punong barangay Ariel Servito ug sugad man sa imong kapadis punong barangay Susad Huko sa niyo mga painga sayaw sing KURATSA.